Drone nyinshi zoherejwe mu gice kigana muri Minembwe. Nivyo zavuzwe kenshi yuko kare akarere kagiye kuzabera mu rugamba ruremereye rw'imbaraga, kandi noneho niko byagenze. Urugamba rudasanzwe, imbaraga ziremereye n'ubushobozi bukomeye nivyo yukoreshwa kuri tere. Ku mirongo y'imbere ku rugamba hari ihangana litoroshye. Ubu byasubiwemo ku buryo budasanzwe. Drone zibasiriye Minembwe wakubwa ko zishinje RDF ndetse ngo naye 23, ariko se mu kuri byagenze gute? Drone muri Mikenge muri Massive d'Itombwe zakubise zigakutsura muri bavyerekezo. Abayishinja M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF barashingira kuki kubundi kukize drone zahagabwe. Uribuka byabayindi byabirigi barindwi baje muri cya kerekezo baje gufasha FARDC n'abanye Ukraine bane. Nayikubwiye ku munsi tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu nuri tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwiri ariko amakuru ari kuvugwa indani ku butaka bwa Republika ya Congo ajemo icyo twakita croise bitangiye guhindagurika ku rwego ruremereye. Wakubwira yuko ibisasu bya Taliki indani Mikenge ibindi biri kuvugira neza mu gice cyegereye Mwenga. Watumva neza uburyo situation imeze muri karere. Ndaje nkubwire kamwe ku kandi uburyo rugamba rumeze muri bavyerekezo ndetse n'abashinjwa ivyo bisasu impamvu bishinjwa n'iziye byabereye. Sibyo gusa, muri Walikale naho habaye umurwano ukomeye cyane. Umwe mu bayobozi b'abazalendo bavuga ko yicwe agahita ashyingurwa, ariko ngurwa rugamba rwatunguranye cyane rwabaye mu buryo bukomeye. FARDC na wazalendo bakaniye ko agomba guhagarika 23, kumbe ne 23 nayo igakanira. Ivuga ko gamba gufata inzira bageza ndani muri Walikale centre kugira ngo n'inzira bageza muri Rubutu. Twivuze ku munsi w'ejo yuko ari gahunda ihari no kubona abazalendo bwo batarimo guhuriza hamwe mu nzira ya Rubutu, ko bishoboka ko 23 itayinjira muri ako kavuyo kabo igahita ibataka kugira ngo igeze hirya cyane inambara isatire igice cy'Intara ya Chopo na Kisangani. Mujyi wa Kisangani bisa naho ari byo n'ubundi byabaye, cyangwa se bisa naho n'ubundi ari byo zakozwe mu buryo bw'imbaraga, cyane cyane muri iki cyerekezo cya gisirikari. Muri kino cyerekezo hari kuberamwo inambara itoroshye. Ndabigarukaho, sibyo byonyine tubaza kuvugaho, ahubwo M23 yashinje FARDC kurasa ku civil, naho ibice byinshi ngo M23 igiye kuharindira umutekano, kwitana bamwana kuri tere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndabigarukaho tumenye neza icyo M23 yavuze kuri FARDC ndetse impamvu yabashinje iki gikorwa cyo kuricaza drone za kit 6 ndetse na za kamikaze. Akoresha na search kane mu kurasa ibisasu n'abasirikare bagakoresha ibisasu biremereye barasa ku bice ngo bituwe n'abaturage baba civil. Ntihagana he Leta z'Ubumwe za Amerika zo zikomeje kwibasira igihugu cy'u Rwanda. N'ubundi Mark Rubio agaragaje amagambo akomeye avuga ko nyuma y'ibihano zafatiwe ingabo z'u Rwanda byafatiwe M23 bagikomeje gahunda idasanzwe gutekanisha urasazwa bwa Congo, ariko n'ubundi ijisho ryawo ngo ri ku ngabo z'u Rwanda ku butaka bwa Republika ya Congo. Niki Mark Rubio yavuze? Ubundi icyo yavuze ashingira kuki navyo turabigaruka. Sibyo gusa, ibi ngibi nibikubwira kuzemera hari bishaka kukugora, ariko ngo nukurida iyi mubona nike yama cyangwa se nakadiho k'abazalendo bavuga ko batangiye kwerekeza muri Walungu ndetse agace kambere ko muri Walungu ukageza mu biganza byabo. Ukubw'ibyo n'utundi duce dusigaye natwe bagiye kutwinjira, bari kwishimira cyane cyane igikorwa bakoze no kuba ngo mu masaha ari imbere baramaze kwesura ibice byinshi muri 23 aho ngaho muri Walungu. Bati iki ngiki cyo twavugaga, iki ngiki cyo twashakaga, bari kwishimira ibikorwa biremereye cyane barimo gukora, bakishimira yuko bamaze gufata ubwo duce. Ndakubwira ibijyanye n'iki gitero ndetse n'impamvu baserebura bakavuga ko bari gutsinda iyo nzira, cyangwa se muri iyo nzira bari kubonamo insinzi dasanzwe. Yitwa Olivier Gasita yagaragarije ibyatunguye benshi umunyamakuru Daniel Michombero, agaragaza neza ko ngo hari uburyo atabanye n'ingabo z'u Rwanda na 23 ndetse batangiye kumwita umwazalendo mukuru. Barakuvuga ko ari umwe mu basirikare barwaniye igihugu kandi babizerwa muri FARDC. Mwibutse ko uyu ngubu bari bamukwiswa akajwiga bamuze gukorana na 23 ndetse na Leta y'u Rwanda n'umugoko bw'abanyamurenge cyangwa abatutsi muri Sazo bwa Congo bakunze kwibasirwa ngo na bino bitero. Ariko we ngo n'umuzalendo n'ukorera Congo, cyangwa se n'umwe mu basirikare b'umutima mu FARDC igeze yagira kugeza magingo aya. Yabibwiye Batbenga ate niki yavuze kuva ryari kugeza ryari. Niba warakwikina mbere muri Congo amagambo ya Gasita ukaza kuyacikwa, ntabwo uramenya neza ikiri muri no nkubiri yo muri Congo, kubera yuko ngo ari mu buryo bwa manipulation bwo kuyobya kurande rwa FARDC, ariko no kurande rwa 23 bagasinirwa uburyo bwa manipulation.
cyangwa se kujijisha rubanda bakavuga impamvu itariyo. Ibyo Gasita bavuga ni ibiki? Ese nibyo ni ukuri? Ese umuntu yabihera akavuga neza cyane ko amakimbirane muri Kongo koko afite impamvu ya nyayo yo kuba M23 na twirwana bakomeza kurwana? Nge nawe turaza kubimenya. Nge ndi umuhungu wa Kamanzi w'u Rwanda. Ngo ikaze mutiyane ku musozo turi hamwe kamwe ko kandi kuri kuvugwa. Ikaze. Maze unyemerere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo tumenye icyabaye ni giki. Kuri tele byagenze ute? Amakuru ari kuvugwa ni iby'ibisasu byatewe na drone mu gice cya Mikenge ho muri Minembwe. Nyuma ko amazi iminsi azengurutswe na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo abarundi n'abacanshuro, waravugwa intambara itoroshye. Igisasu cyo mu kirere cyabaye cyasite cyo mu kirere cyabaye kuri wa mbere tariki 8 Kamena 2026 mu gace ka Mikenge gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. No byose byumvikaniye iby'iryo turika ry'ibisasu ndetse n'izo za drone zarashe ibisasu muri ako karere. Nk'uko amakuru menshi yo mu gace ngabivuga, igitero cyatewe ariko nk'ababyiboneye bavuga ko indege itajya pilote ngari ingabo z'u Rwanda RDF bivuga ko yateje impfu nyinshi z'abaturage ndetse ikangiza n'ibikoresho byinshi. Aya magambo muri ko imbere yanyu yanditswe n'umwe mu banyamakuru b'ingenzi muri Kongo bahegamiye ku ruhande rwa FARDC. Avuga ko ngo drone ari ingabo z'u Rwanda yagabye igitero muri kiriya gace ka Minembwe. Ntago ari inshuro ya mbere bashinja u Rwanda kohereza muri Minembwe drone. Gusa inshuro nyinshi u Rwanda rwagira bakana iby'aya makuru bakavuga ko nta ndege guheza muri Kongo ibyo ari ikinyoma. Icyakoza M23 yo yigeze gutangaza ko yateganya no gukoresha uburyo bwa drone igaba ibitero ku barwanya FARDC. Urugero aho yari bihamije cyane ni yagabaga igitero ikisangane ku kigo cy'indege cya Bangoka. Bivuze yuko nibishaka kurasa Bangoka no ku bindi bice birimo FARDC ishokaga ibitero, cyo kintu cyane cyagitumberewe ku rwego remereye. Reka tubanze twumve neza umusaruro wa kino gitero cyangwa se impamvu kino gitero cyo mu kirere cyari ngombwa kuri 23. Urabika ko mu minsi ishize twagize gutya tukareba neza ahantu hari position hose ha FARDC muri Minembwe. Amanyakuri nuko M23 yabuza icira nayimira ku buryo yasohoka. Ibyo kuri nabwo barabiyivugira. Ndavuga bari muri rwagati muri Minembwe. Nta rusohokero nta n'urwinjiro ruhari bagoswe na FARDC. Uti gute? Kwezelo hari FARDC. Ibyo sukuri. Gakenge ari FARDC. Ibyo nabyo sukuri. Mikenge ari FARDC. Ibyo sukuri. Na Massive ditomwe mu gice cy'uburengerazuba bwa Epo hariyo FARDC na wazalendo. Nabyo sukuri. Bivuze ngo M23 twirwaneho basigara mu Minembwe rwagati. Ngiyi impamvu yatumye FARDC ibona ko biboroheye cyane gutangira gukora icyitwa cleansing, guhanagura intekerezo z'abarwanyi batwirwaneho na M23 ndani muri Minembwe. Bababwira yuko bagomba guhagarika iby'intambara bakarambika intwaro hasi bakihereza FARDC. Murabyuka bya za drone zifite megaphone zagiye zizenguka mu kirere cya Minembwe. Barimo Rugabo nabo bagiye bagaragaza neza ko izo drone bazumvishe zirimo kwagaragara kurambika intwaro hasi icyakora kwa bazarwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Ariko nibigaragaza neza ko izo drone zatangaga ubutumwa kuko bazi ko nta hantu M23 yanyura ngo yigobotore ingoyi ari ugutsinda intambara irwana FARDC baturitse imbere muri Minembwe cyangwa se gucika bakava muri Minembwe bakagenda. Byose bisa nk'ibidashobokera M23 bayisa gushyira intwaro hasi ngo yihereze FARDC irebe ko bamara kabiri. Ibyo M23 yarabyanze. Icyakora itakurikiye amakuru yatangajwe ku munsi w'ejo n'ejo bundi avuga ko muri 23 bari muri Minembwe na twirwaneho habonetse ukutumvikana. Bamwe bashaka kuyishyira mu maboko mu biganza bya FARDC, abandi bashaka komeza urugamba. Abashaka kwishyira mu maboko ya FARDC unamo mu ruhande rwa twirwaneho, bamwe muri bo barangije kubona neza yuko ngo intambara kwitsinda bizagorana, ndetse ngo ariko hakaba rimwe na bamwe bagifite imiterere n'imitekerereze yayindi ya kera twirwaneho kutivanga byuzuye ngo nayo 23. Mu gihe 23 yumva ko bashobora kuvangana ku buryo bwuzuye, dore yuko byatinuzwe yuko Inzenze Emmanuel ashobora kuzasimburwa n'umwe mu marwanyi batwirwaneho akaba ari we uyobora ubutasi bwa M23. Ibyo byose byagiye bihurizwa hamwe kuri zo sosiyo bakavuga yuko byatumye indani mu Minembwe haboneka guhondana hagati ya M23 twirwaneho urugamba rwahitanye bamwe mu basirikari babo. Ibyo ariko byaje kunyomozwa na Rugabo avuga ko ari ikinyoma kabiri muri Minembwe batigeze barwana. Ibyo byatangajwe n'umwanzi wabo kugira ngo akomeje kuyobya Rwanda.
gusa hibazwaga ikibazo kimwe gusa, ni gute none M23 izabigenza gute kugira ngo ibohore abari muri Minembwe maze bonyine babone ukwishyura ukizana batsinde FARDC cyangwa se bave muri Minembwe. Nubwo kuyivamo byo byasa nkaho nubundi bayihaye amaboko ya FARDC kandi bavuga ko baje kwirengera, ubwo bisa nkaho ari igikorwa cyakorwa ibindi byose byananiranye. Hari shwa eshatu. Shwa ya mbere cyangwa se uburyo bwa mbere bwari kuva mu gace ka Kamanyola bagaza bagatera Sange, igice cy'uburengerazuba bwa muri Remera na Murenge, bakamanuka berekeza munsi gato ya Ngoye bagana ndani muri Mikenge, igice cya ruguru ndetse na Kwezero, bakafata bakayigarurira bakabona kurokora abagenzi bari mu ndani. Cyangwa sindi nzira kwari kuva muri Tubimbi, ubwo nyine unyuze muri Warungu, bakaza bamanutse mu ishyamba rya Mwana bagahita n'undi bagwa ku gice cya Mikenge barwana ngo arokore abari mu indani. Muri make gakora operation z'inkubirane ebyiri, imbere n'inyuma. Gusa ubwo buryo bukabamo ibihato, ubwo buryo bubiri bwombi bukamwe ibihato. Igihato cya mbere kujya M23 ifata abasikari bavanye muri Kamanyola cyangwa se Katogota bari ibamanure bageze muri Murenze mu byerekezo bya Sange, ikomeze ibamanure impaka bazagere kuri Kwezero. By'ubwaho haba urugamba rutoroshye rwatera ihangana ridasanzwe rigishobora no kuvamo gufatwa kwa Katogota ndetse na Kamanyola kuko bafunguye inzira yo gukomeza urugamba muri Kivu y'Epfo. Bijyanye no kuba Ruvunzi, Sange, huza abasikari ba FARDC n'abazalendo n'abarundi nabo baryamiye amajanja, ndetse amakuru akavuga yuko nayo M23 yatangaje kizi ko bafite umugambi kuzatera Katogota na Kamanyola ngo bigarurire ibyo byerekezo. Impamvu M23 ivuga ko iho ryapimye amajanja yirinda ko ibyo bitero byabasanga uruguru. Ibyo nabyo akaba biri muri bimwe bituma nanone uwo mugambi kuzana abasikari bamanutse uruguru baje kurokora abagenzi babo bigorana. Tuvuge ko kandi nanone ndabigezeho bakabikora bagacika izo nka zose bagatsinda. Kuza kurwana n'abasikari muri Kwezero bamaze kwiyubakamo ibiseka aba position nyinshi cyane n'ikoresho byinshi, nabyo ntabwo bavuga ko yita ifata kanya gato ngo bw'ikari ibintu byoroshye. Kandi ubivuga ko na Ramforo yatuka Baraka yita iza ari inyongera nyinshi kugira ngo barinde ko icyo gice cya Kwezero cyakonye gusohoka mu maboko ya M23. Nagari operation apfa gutegura ngo uvuge ko iraguhira, bakuyikora ikagutera igihombo kirere nk'ikugeze ubitekereza. Indi axe ya Tubimbi nayo ikabigoye kuko inzira rwagati munsi gato ya Ruhinja, impamvu yo ntayivuze iragoranye cyane kuko no kwinyuna bwabyo ni intambara. Utanarwana kuhamanuka byonyine ukamanuka ukagera mwerekezo ryo muri kira cyerekezo ni ikintu kigoye cyane. Tubimbi naho bwabo biragoye, de ikintu gituma bigorana. Wazalendo ndetse na FARDC bake bamaze iminsi bari kuturuka muri Shabunda n'umukanya bigarukaho bari kurekeza mu gice cya Walungu. Igice cya Nzibira iminsi ishize bumvishe ko habereye imirwano itoroshye. So byumvise urikirije ngo yego. Kugira ngo abarwanyi ba FARDC na M23 bahuriye k'inkira karere barwane, harimo gategura kongera kwanyuza abandi basikari bafite ikindi kerekezo berekejemo, abandi bari kuri hejuru. Ntabwo akizera umutekano wabyo. Bivuze ngo gufata abasikari ba M23 kabamanuka muri Walungu, abandi bari kurwanira muri mu gice cyegereye Nzibira, abandi akaba ari muri kerekezo cyerekeye Kasika ngo na Mwenga, kandi Nzira ikaba iri hakuno ya Kasika muri mu ishyamba rya Mwana. Bishoboka ite bituma nanone umnyuvumba gatani bamera ko karere nubundi kandi sanzwe irimo, ariko none yaba yongereye imbaraga zasangwa mu gukumira M23 kugira batamana abasikari bayo berekeza kuri Minembwe. Ubwo agasigara option imwe yonyine rukumbi. Option ibisigaye cyangwa shwa yonyine ibisigaye nukoresha yo mu kirere, drones. Ari navyo bivuga ko uyu munsi byabaye. Drone niki yafasha M23? Mu gihe M23 yazanye drone bari bahantu ingenzi cyane babona hagoye kandi hakomeye cyane kurusha handi ni Mikenge n'icyerekezo kijyana muri Bijombo, kuko ari naho hahita afungurira inzira zijya kuri bagenzi babo ku buryo abari kuva muri icyo cyerekezo bakagenda cyangwa se kubona Ramforo bizakoroha. Niyo mpamvu amakuru yemeza ko uyu munsi drone zumvikanye zigaba ibitero muri Mikenge, kandi byaje ari ibitero biremereye bikavuga ko byatutse kuri 23 batazira RDF. Nk'uko amakuru menshi yo muri ako gace bivuga, igitero cyatanzwe cyangwa cyakozwe na M23 batazira RDF, ndetse ingabo z'u Rwanda zahakanye kuba muri Congo, nubwo nyine mu nyandiko z'abadakunze kubyibarengagiza kunze kubikora. Ikigo cya Mikenge kiri mu gace ka Itombwe kuri Mesidi Kivu mu burasirazuba bwa Congo, agace gatungo cyane n'abantu benshi kari munsi y'ubuyobozi bwa FARDC, niko kahungabanijwe n'igisasu gikomeye ku manywa y'uyu munsi tariki 8. Ngo ni kuri position ikomeye FARDC mu cyerekezo cya Itombwe, hari abasikari benshi nakunze kuva Ramforo ijya gukora na muri axe ya Bidegu, no muri axe ya Gakenge, ngo igice cy'amajyaruguru urengerazo n'igice gito cy'amajyepfo, ndavuga nyine uzenguruka Minembwe.
niho abasikari ngo baturukaga cyangwa se wavuga ko ariyo position nkuru muri kara karere muri Mikenge. Uranavyibuka yuko ari n'abasikari M23 bigeze ngo kwihereza FARDC muri Mikenge n'ahantu bari cyane babuzuye. Rero kuri position yabo nkuru ngo ntihagabwe igitero icyakora FARDC cyasaba bashyigikira akavuga yuko ari agace gatuwe n'abasivile benshi. Kwibazwa nanone uburyo FARDC yashyize position yabo mu maturage nanone kandi bakunze kubishinja M23 ko ari ikunze gushyira position mu maturage. Bamwe barwana isaka ba FARDC bakavuga yuko hagabwe igitero atari kuri position nyirizina ngahubwo bagabye igitero mu maturage kugira ngo akunde babonemo ikirego cyo kurega FARDC kuri kwica abasivile. Ibyo nabyo bamwe bagiye bayitangaza kuri rezo sosiyo nagiye nkubitana navyo bati burya kumbe mako yatagabye igitero ahantu atuye n'abaturage kugira ngo uko barega FARDC kwica abasivile b'inzakarengane bavuga kuri leta zimwe za Amerika no ku miryango mpuzamahanga. Abanyamakuru bo muri Kongo bakomeza bagira bati raporo za mbere zikiriza agateganyo kandi zigoye kwemeza ku giti cyazo zagaragaza ko abaturage benshi batakaje ubuzima ndetse n'irimbuka ry'amazu menshi n'imitungo y'abantu ku giti cyabo yangirikiye cyangwa se yatikiriye muri iyi mirwano yabiriye muri ako gace ko muri Minembwe. Kugeza magingo aya nta raporo yuzuye irasorwa na FARDC igaragaza neza uko ibintu zagenze muri Mikenge. Aya yose ni amakuru atangazwa n'abaturage bamwe ndetse n'abanyamakuru bamwe bo muri Kongo barimo Daniel Michombero, barimo Ababyobe Malenga n'abandi bagaragaza neza ko ivyabiriye muri Kongo ari ibikorwa byakozwe na M23 batazira RDF muri kira cyerekezo cya Minembwe. Bivuze ngo natwe twabikurikirana gusa byo mukanye turebye M23 yavuze kuko niho hari cyo yatangaje ku bikorwa bikorwa na FARDC. Gusa mbere gato tubiye ku mirongo imbere ku rugamba rimwe no mu Kivu y'amajyaruguru. Mu Kivu y'amajyaruguru naho haravugwa igisa n'umurwano utoroshye. Ndavuga umurwano utoroshye kubera iki? Naho M23 iri gushaka kubona mo inzira ibageza indani muri Walikale mu gihe FARDC nayo ishaka gufunga inzira zose M23 yanyuramo igana muri Walikale ku buryo byakunda bitaraza kubahira, bitaraza kuba byiza cyane kuko ako gace bavuga yuko atifuza ko hari undi muntu waza kugakoreramo cyangwa se waza kugatera ngo yabone inzira afungurire inzira yamugeza muri cya cyerekezo. Amakuru avuga iki? Imirwano yabaye muri Walikale hari amakuru yamenyekanye avuga ko M23 rero yivuganye Colonel Gitoko Musafiri uvuka muri Masisi mu gace ka Kinigi. Imirwano igana muri Walikale aho FARDC kuminaga M23 M23 iri gushaka kwinjira byange bikunde. Ahangaha Gitoko Musafiri ngapfiriye muri imirwano yabereye muri ako gace cyose niyo cyerekezo cya Walikale. Uyu musirikare akaba yari yarahoze muri FARDC mbere ukajya muri wazalendo ndetse akaba yari umwizerwa cyane wa Tshisekedi muri iyi mirwano. Navuga ko yapfuye nubwo FARDC na wazalendo batari babyemeza. Colonel Musafiri ari mu bajyanywe muri Isirayeli gufata amahugurwa yo gukoresha intwaro zirasa munera ndende. Akaba aragiyeyo afite ipeti rya capitaine. Akimara kuvayo nibwo yise ahabwa ipeti rya colonel ari nabwo yise ajya muri wazalendo. Uyuke ko muri wazalendo imitwe myinshi ya wazalendo cyangwa se amatsinda menshi ya wazalendo yagiye ahabwa bamwe mu komanda ba FARDC bayafasha gutunganya iby'imbunda ndetse no gutegura za operation kugira ngo batarwana mu buryo bwa gihubutsi kuko akenshi abazalendo bagizwe n'amatsinda y'abasivile kugira batarwana mu buryo bwa gihubutsi bakafata rero mu bikorwa bya gisirikari. Colonel Musafiri rero Gitoko nibwo yabonetse muri FARDC ahita akomereza muri wazalendo akimara kubona aya mahugurwa. Icyakora hari ibintu bigomba kumenya. Ntabwo wa mbere wo muri wazalendo ubitswe akavuga ko yapfuye nyuma bikagaragara ko ari muzima. Urugero rw'abandi babiri aherutse gubikwa barimo na Yakutumba ariko nyuma byagaragaye ko ari muzima. N'igiteko kwa ntatangazo ryasohoka riturutse muri FARDC cyangwa se muri wazalendo rigaragaza ko koko yapfuye nk'ungara amashusho agaragaye bari gushyingura ariko utakemeza ko gushyingura Musafiri. Ntago wabyemeza ijana ku ijana ko yapfuye nubwo birimo kuvugwa dore ko akenshi ababivuze abari kuri ndwa ya 23 bashyikiye 23 bagaragaza ko ikomeje kwirwanaho nta ruhande rwa wazalendo cyangwa se FARDC bari bagiye icyo bavuga. Uyu ngabo amakuru aravuga ko ngo yapfanye n'abasirikare 15 aguye muri Walikale arashwe na 23. Uyu makuru atangazwa ngo ntabwo yapfuye wenyine ahubwo yapfanye n'abandi bazalendo 15 bose rumvikana nk'abantu bari bamuproteje aho M23 by'igitero bagahita bapfa muri icyo cyerekezo cya Walikale. Nacyo benshi bavuga bati kwizera byaka kanya biragoye yaza kwizera ko operation yagenze gutyo
igahitana uyu musirikare cyangwa se uyu muwazalendo. Uyu giteko kuyizera ko byabaye biracyagoranye cyane kuzemeza, gusa birashoboka cyangwa se kimwe nuko bidashoboka tujyakurikirana ibya makuru tuza kwikugezaho masaha ari imbere. Tugaruke kuri M23 yashinje FARDC nanone kurasa ku civil. Ibice byinshi ngo bari kurasamo M23 giye kuri bikorwa byo kubarinda umutekano ku buryo bwuzuye. Ni itangazo yasibanze na Laurence Kanyuka. Ibitero by'ibisasu byatewe ku mugaragaro ku ya karindwi Kamena n'iro rya FARDC FDNB ryagabye ku mudugudu wa Ilundu Basita, zahitanye abaturage benshi, hakomereka benshi cyane cyane abagore n'abana, ndetse anasenywa ibikorwa remezo by'abaturage harimo n'ibyumba bibiri z'amashuri ku ishuri ribanza rya Ilundu nk'uko 23 ibivuga iti. Abasivile bishwe, uwa mbere ni igikomangoma Runezwa Mahiyabo w'imyaka 19 yapfuye akigera mu bitaro bikuru. Undi ni Rezolo Kigeri Mazuru wiciwe aho igisasu cyagabwe cyangwa se cyatewe. Abasivile bakomeretse nabo baravugwa na 23 barimo baje neza Moronti w'imyaka 7 umunyeshuri wiga mu mwaka wa kabiri w'ibanze yakomeretse ku kuboko. Harimo Nzabakiza Oze w'imyaka 12 umuhungu wa Rukema Alexi ndetse na Bisabo Mutoni bakomeretse bikabije mu muhogo, mu biganza byombi ndetse no ku maguru no ku kuguru kumwe nk'uko M23 bivuga. Undi ni Nyasafal Chantal w'imyaka 29 yakomeretse mu mutwe no mu bice no mu bindi bice byinshi by'umubiri. Undi ni Nyamahoro Nyankamirwa w'imyaka 54 yakomeretse amaguru yombi. Undi ni Cubahiro Fataki w'imyaka 18 ari mu mimerere mibi cyane, yakubiswe n'ibice byinshi fragments ku bice by'umutwe, ku bice bitandukanye by'umubiri, naho ibisasu bya fragments birahagera kuko 23 bivuga. Wa gatandatu ni Tito Murengera w'imyaka 58 yarakomeretse. Undi muntu wahohotewe ufite ikibazo giteye ubwoba cyane ntaramenyekana ku mugaragaro. Wari we azatangazwa mu makuru araza gutangazwa na 23 akurikira. Makomerekejwe ngo n'ibitero bya drone bya FARDC bikomeje kwibasira abasivile guhinza karengane. Iti abantu benshi bakomeje kubirirwa irengero, ibikorwa byo gushakisha no gutabara bihora birimo gukorwa kandi bigaterwa n'indege y'aba pilote zikomeza kuguruka hejuru yako gace, bikomeje gutera ubwoba abasivile. Ati uceceka imbere y'ivyo byaha biba uburyo bwo kuba icyitso, akaga kaminembwe ntigashobora kwirengagizwa, gusuzugurwa cyangwa ngo gasubizwe inyuma. Ilundu nk'umutse ko na gace kari mu gice cy'uburasirazuba bwa Minembwe ugana Bidegu, ndetse werekeza mu gice cya Musamya cyangwa se mu gice cya ruguru guvuye muri ako gace ugana mu gice cyegerekeye Kwezero. Ako nk'agace bivuga ko rero FARDC yagabwemo igitero ikikica abasivile b'inzakarengane. Gusa arimo ku ngoro bashinja M23 ko aribo nyirabayazana b'ibyo bitero ngo babikora kugira abayobye rubanda, kugira ngo baze gukora ibishoboka byose, bakore ibishoboka byose kugira ngo bibasire inzirakarengane muri ibyo bice, hanyuma ngo bashyire kuri FARDC ko ariyo nyirabayazana b'ibyo byaha. Ibyo rero bikaba ari igikorwa kirwanywa cyangwa se kitemerwa na FARDC ndetse n'abayishyigikiye. Amerika iti ibibazo byo muri Kongo bigomba kurangira kandi ibihano biri gufatirwa u Rwanda bigomba kumvikana neza cyane ko ari mu rwego rwo gutuma akarere gatekana. Ni ibihano bavuga ko bafatiye u Rwanda bitewe n'intambara yo muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ni ibihano bavuga yuko bafashe kuko u Rwanda rukomeje kugira ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo, kuko bavuga yuko ngo ingabo z'u Rwanda zikiriyo, cyangwa bakavuga yuko ingabo z'u Rwanda muri make arizo zikomeje guteza umutekano muke sezavana abasekara babo muri Kongo. Marco Rubio rero nyuma y'ibihano byafatiwe John Man Nzenze, umukozi mukuru w'ubutasi bwa F23 ushinzwe urugomo ngo kwa civile no kubangamira inzira y'amahoro muri Burasirazuba bwa Kongo, Washington inabura ko izafata ingamba z'inyongera ku muntu wari we wese ubangamira ituze ry'akarere cyangwa se ubangamira amasezerano y'amahoro nk'uko ikinyamakuru cyitwa Sentinel kibivuga. Hanyuma mu butumwa bwe bwa Twitter, Mossad Bolos, umujyanama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo by'uburasirazuba bwo hagati na Afurika, yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zigomba nta gutsinda kurangiza kuva muri Kongo Kinshasa
bakava ku butaka bwa Kongo byihuse, kuko ari bwo buryo bwiza cyane butuma amahoro n'umutekano biboneka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ngo niko Amerika ibibona kari cyo gikenewe cyane. Hama rero nk'uko bivugwa cyangwa se nk'uko bigarukwaho, Walungu wazalendo barishimira yuko ngo hari uduce barimo kugeramo. Amakuru yatunguye abantu benshi ati wazalendo ate. Walungu iri mu majwi imirwano ikomeye kuva saa 7 z'amanywa kugera saa 11 z'umugoroba kuri Mandaka ku ruhande rwa Butuza Ruduha, nk'uko bari kuvugwa imirwano, ndetse araho bageze abazalendo bashinga ikinimba bavuga yuko bagiye gukomeza inzira igana imbere mpaka barangije kuvanamo Walungu yose, Nzibira n'ibice bigana muri Ruhinja bakabyigarurira nk'uko bumvikanye amajwi yabo babivuga muri iyo mzino yabo, bishimira ibyo byo bamaze kugeraho. Wazalendo ivuga ko yamaze kwirukana inyeshyamba z'F23 ndetse inateza igihombo gikomeye ku ngabo zayo. Ibintu biracyari mu maboko ngo ya Wazalendo mu kwishima cyane cyane yuko ngo ari imbaraga bari gukora. Aya makuru y'urugamba ntabwo yemejwe ku ruhande rwa M23 muri iyi nzira igana muri ako karere, nk'uko abazalendo babigarutseho bakavuga ko bari mu ruhande rwa Mandaka, bari muri Butuza Ruduha. Nta kintu M23 iravuga kuri icyo gitero. Abazalendo kuri rezo sosiyo bahamya neza cyane ko izo nzira bazirimo, ndetse M23 bayirukankanye bayibujije amahwemo, barangije uduce twinshi kutuzenguruka mu buryo bwuzuye, kandi bigaragaza neza cyane ko aribo bafite mu biganza byabo inzira, yese bafite mu biganza byabo kugenzura ako karere mu buryo bwuzuye. Muri make bafite intsinzi, mumva ko bagomba gutsinda urwo rugamba, nubwo bamwe bavuga yuko ukunguka ari ukwiyemera. Ibi ngibi byatangajwe na Olivier Gasita nabiguteguje, gusa benshi batangiye kuvuga ati aya magambo Gasita niwe wayavuze cyangwa barimo batubenga barimo guhimba. Tumbe Olivier Gasita kwa gatanu tariki 5 Kamena, Jenerali Olivier Gasita ngo atangaje makuru wigenga Daniel Michombero hatari inkuru zibogamye ngo uyu musirikari mukuru ngo hagarariye umusirikari w'indahemuka na muzalendo w'ukuri mu patriote mwakomeje kudacika intege mu gihe yaterwaga igitutu n'uwamuteye, yishyura ubudahemuka bwe ku gihugu cye amaze imyaka 10 akorera ku butegetsi bwa Mobutu bwagwa. Uyu musirikari yanze kuba igikoresho cy'ingenzi ngo migambi y'u Rwanda, ngahitamo gucika kuba yacika intege burundu cyangwa se kureka gukorana n'uwari we wese. Dore ibyo yabwiye uyu munyamakuru: namaze imyaka 30 nigometse ku mushinga w'u Rwanda kugeza ubwo navaga muri FDR. Nyuma yo gufata Kinshasa, James Kabarebe yansabye kujya mu ikipe ye Igoma. Narabyanze. Ntiyashakaga ko umuntu wese wigometse kuri bo aba mu mwanya mwiza. Ati mu 1998 abantu benshi bo mu muryango w'abanyamurenge bishwe n'abasirikare b'u Rwanda. James Kabarebe yarampamagaye Igoma ngo nifatanye n'inyeshyamba. Naranze kuko ntari maze guhitamo uruhande rwanjye Kongo. Mu nama navuze ku mugaragaro ko abanyamurenge atari uruhande rw'u Rwanda. Ati kuva muri Kanama 1998 kugeza mu mwaka wa 2007 muri Mutarama nakomeje intego yanjye. Inyeshyamba zansabye kungira umuyobozi w'ingabo ku giciro kimwe ko nawe ugabanya cyangwa yagabanya intego ye. Narabyanze. Hagati y'1998 n'y'1999 Abanyarwanda baje kwica abasirikari bose abanyamurenge bavuga ko banze kwifatanya na Kagame mu mugambi. Amagambo ya Gasita batubenga yanditse kuri X ati muri Werurwe 1999 hamwe na mugenzi wanjye Dieudonné Rutikanga twafunze umupaka wa Kamanyura kugira ngo tubuze abanyarwanda kuza kwica abaturage. U Rwanda rwafashe icyemezo cy'uko abanyamurenge bava mu misozi miremire bakajya mu Rwanda kugira ngo bavuge ko abanyamurenge bafashwe nabi mu gihugu cyabo, nk'uko inkuru bivuga muri iki gihe. Oni Gasita ati nari imfungwa y'u Rwanda kuva muri Mutarama 2004 kugeza muri Gicurasi na 15, imyaka 3 muri Minembwe, imyaka 6 muri Kisangani n'imyaka 2 muri Kinshasa. Intego kwari ukunyemeza kwifatanya n'inyeshyamba za SNDP. U Rwanda rwari rusobanukiwe ko ari ngombwa guca mu ibice abantu bose kugira ngo baducunge neza, kugira ngo tugere kwihungabana ry'ubukungu bw'igihugu cyacu. Ati nk'umusirikare ikintu cyambere badutwaye n'ubumwe. Ndabizi ko ntabwo ko mfite, ndaboswe n'ibendera cyangwa se ati mboswe n'intego yanjye yo kurengera igihugu. Ndizera ko nta gihugu n'abaturanyi bacu
gishobora kuturwanya ari uko gusa duhuje kandi dufite ikinyabupfura kuko DRC ari igihugu gikomeye. Ati ngo nta gihugu gishobora kurwanya Kongo mu gihe baba bahuje ubupfura, bahuje bafite ubumwe, nta gihugu ngo cyabashobora. Niko we abibona. Olivier Gasita uyu yari ayoboye division ya gatatu ya gisirikari, yaje gufungwa avanwa muri kino cyerekezo cy'uburasirazuba bwa Kongo azira kwitwa umugambanyi ukorana na M23 ndetse n'u Rwanda. Mu nyuma ariko byaje kuvugwa yuko Olivier Gasita yarekuwe kuko basanze ngari umwere. Amakuru akemeza ko kugeza uyu munsi kimwe mu basirikari bakuru Kongo ifite kandi babizerwa batubenga. Ako ko Olivier Gasita baje gusanga yararwanye, yabaye umupatriote mukuru cyangwa se umunurwanira igihugu cye, bamwita umwazalendo w'ingenzi cyane muri Kongo. We akavuga yuko yakomeje guhangana n'uruhande rw'u Rwanda, nikavuga ku magambo ye urwashaka gucamo ibice Kongo kugira akomeze kwidurumbanya. Gusa bamwe akavuga yuko aya magambo ya Gasita ari amagambo yo gushaka kwihakirizwa kuri Tshisekedi Chilombo kugira akomeze gushiriga icyasha u Rwanda ndetse no kugaragaza neza ko impamvu y'intambara iri muri Kongo ari u Rwanda, nyamara ngatari rwo ahubwo ari ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Gusa bamwe bakikira Kongo akavuga ati none kwabwa kutegetsi bwa Tshisekedi ubwa Kabila bwo bwakurikiye 23 ubu Kabila yisajya kwihuza na 23. Gusa ariko nanone bikavuga neza ko Tshisekedi Chilombo nawe atemo kwemera n'amasezerano yose bagira na 23 ngashyire mu bikorwa. Hibazwa ibintu bitatu by'ingenzi. Intambara izarangirite. Ese koko u Rwanda ruzakomeza kuryozwa ibyo muri Kongo? Ese koko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ziseze zitera umutekano muke muri Kongo uko Amerika ibivuga? Cyangwa ni icyuka? U Rwanda se rwavuze ko ari icyuka. Ubona mu mboni zawe kujya muri Kongo azaboneke hazakorwa iki? Iyo amasezerano bisa nk'abiguti giherereye. Imirwano yo muri Minembwe ikomeje kwica inzira karengane. Drone zo kwandikwa FARDC, drone ngo zo kwandikwa 23, imirwano ku butaka. Biraza gushyura iki, biraza gutanga iki? Mbwirwa byumva kumwe nawe no masaha ari imbere. Amahoro. Shalom.